Kaseng New Trap Youth Council haga khandai tarik menta ubanai jeleu kala lej bansa mi kisong jingarap shakibriu ki bajuim daka basu shong yo shong dukan madan bat ketnong hakitain stanjip mod pran them yo molong bat khandai lat. Kani kaseng kala sami kini kisong jingarap hamot pran bat kumbashi hajar ngut ki brio kelayo kini ki jingarap ki badai de kisong marban. Ya kini kisong la sam do Vice President HYC uba don boklang karlengdo rengkat batu Assistant General Secretary Isaac W Basayomoy. Kini kisong marbam balasam kini kisngi ki kentup yau kau upan bat upiah. Nakaliang ki nong shong yo kidon kata ke jing tu ban mi ban shong madan de lani ban mi ban sedang kam ki jam ki jongki de nakaliang ke jongi adin menglai i ke jing hot ki jing nam ke jongki adin menglai i ke jing ya ke jing jinjar ke jongki kepelong ini ngimhon bangin su sengap lani bangin su pekai nak tak kata ke ni ke jingwan ke jongi ya ke ni ke sengi kolong ba min alam ke keti kemon ke diang min alam ke jing yarap wala de ibarat nakaliang jong kaseng sya kini kinong chong yo bat sya kini kinong balas ni hakani ka puar ka pemerintah mar ni sutu ladang ngimdon lenti ban pendap ya ke yang kesan kan wara ya jing mujing perkat bat kan pulong ru ya ki kam tami wat kin la bendon ki kam wat kila benyo sakawai pat ka klam kala kata mila benong klam jong ke jing pang ke jing mujing perkat ke jong ki tingi snu ban kentu yang seisinya ke sorkari ba sobha bakin sim yang ikilat kelenti ban alat yaki kum bakal along haus nam baladam ni baka sorkar ka alat yaki nong yo yaki nong yaki taksi bakin ya dari ki out event lada kalong da kani kertom bung isu bahai ban kerpat ya sorkar bikin lihat da kani ka ju kelenti bakila lihat muslim kenang ban alat lang yaki bakin yo bala ban kamai kan ban kanji kenang bakin lat naka jing ye ke jing jinja bakin ju bakin yo ban pendap yaki jing kam yang sa